Dobro vam dan i dobro nam došli. Drago mi je da vas vidim neke opet po više puta. Moje ime je Siniša Bronić, ja sam voditelj razvoja poslovanja za portal Edukacije HR i drago mi je da vas danas vidim na ovom seminaru vođenje ženskog tima. Meni je ovo jedna od najdražih edukacija i puno smo je puta napravili u par godina. Gospođa Ivana Radić je predavač i ovo je jedna od radionica gdje ima najviše znači trenutak gdje ona gleda, da, i to je to. Zašto je nastala ova radionica? Pred puno godina smo imali jedan upit. Znaš šta, mi smo skušili da kad imamo ženski tim onda je to tako, a kad je muški tim onda je to tako, tu mora postojati nekakvih posebnosti, mi to malo, možete vi nešto napraviti. I onda smo mi čačkali, onda smo napravili ovu radionicu. Povratne informacije su jako dobre, puno stvari se razjasnilo i puno dobrih stvari se tu dešava. Neću reći samo u poslovanju, znači meni konkretno recimo ova radionica bila zanimljiva jer su meni i u braku neke stvari popravile. Ne? Ja recimo prije nisam kužio kako te žena dođe s posla i ona ima potrebu meni pričat šta je sve bilo na poslu. Jel? I šta ovako, onako. A mi muški, mi kad dođemo s posla, pusti me stat, daj da gledam kroz zid, ne gledam ja u zid, nego gledam kroz zid negdje u daljinu. I to su te različitosti koje moramo poštivati i onda kad ih poznajemo, onda ih možemo iskoristiti u svoju korist. Ovo je isto tako jedna od radionica, jedna od naših proizvoda, edukacija, gdje smo imali napade i sa muške strane i sa ženske strane. Čak smo imali bliski susret sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova. Jer mi smo protiv žena. Pa mi žene, šefovi ženski timovi, kako mi protiv? Razjasnili smo se, jel? A isto tako i s muške strane smo imali. Kako vi možete reći da su žene bolje? Pa za neke stvari jesu, šta sad? Tako da, evo, ja neću više dužiti. Sve epidemiološke mjere, kao što vidite, su poštivamo, maske ima, kvadrata ima, metara ima, svega ima. Ja vam želim ugodan i uspješan seminar. Gospođa Ivana Radić, izvolite.